Goma, we are not safe. For real, we are not safe. Imitima yahagaze ku bantu batuye i Goma kuva kuri uyu wa kane ubwo inyeshyamba za M23 zasatiraga umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihanganye n'ingabo z'igihugu FARDC. Usibye kuba ibitaro byo muri uyu mujyi biri kwakira inkomere nyinshi n'ubwoba ni bwose ku baturage b'umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu icuraburindi nyuma yo kubura amazi, umuriro ndetse na internet. Iki ni ikibazo cyatangiye kuvugwa cyane ku mugoroba kwa 24 Mutarama uyu mwaka wa 2025. Gusa biri kuvuga ko cyatangiye mu gitondo cyo kuri uwo munsi. Ubwo abaturage babyukaga bakabona telefone ntizibona internet ndetse n'igice kinini cy'umujyi wa Goma kiri mu icuraburindi kuko nta mashanyarazi n'amazi gifite. Abaturage bahiye ubwoba ku buryo buri wese yibaza uko biza kugenda bikamushobera, cyane ko imirwano ihuje ihuriro ry'ingabo za Kongo na M23 iri kubera mu birometero bike uvuye i Goma. Aba ni bamwe mu baturage baganiriye n'ibitangazamakuru bitandukanye. Goma, we are not safe. For real, we are not safe. La ville de Goma, c'est une ville qui est Umujyi wa Goma wamaze gufatwa. Nta muntu uri guhumeka, nta muntu winjira, nta nusohoka muri uyu mujyi. Ku baturage bari i Goma, inzira yonyine yo kuhava ni ukujya mu Rwanda. Niba ibyo kurya bihari biri bumara amasaha 24 gusa, ubwo nyuma y'ayo masaha biraza kuba ibibazo bikomeye. Nituva muri Goma, ninde uzasigara muri Goma? Turi abana b'i Goma, twavukiye Goma. Goma ni kavukire yacu, ntabwo rero turi buyivemo. Nanjye nkunda igihugu cyanjye, sinshobora kuva muri Goma. Inyeshyamba niziza zirahansanga. Ku rundi ruhande, nyuma y'amakuru yiriwe avugwa ku munsi w'ejo kwa gatanu ko Major General Peter Kirimwami Nkuba wari umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yapfuye yishwe mu ijoro ryo kwa gatanu, igisirikare cya Kongo cyemeje iby'aya makuru mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'ingabo za Kongo FARDC General Sylvain Keng. Yagize ati: yaguye ku rugamba afite intwaro mu kiganza, yari yakomeretse ndetse yari yahungishijwe, kandi byose byakozwe kugira ngo agere i Kinshasa abone ubuvuzi bukwiriye hanze y'umujyi. Birababaje ko yitabye Imana azize ibikomere. Major General Peter Kirimwami ubundi yagizwe guverineri w'agateganyo wa Kivu y'Amajyaruguru mu kwakira ku mwaka wa 2023, akaba yarasimbuye Lieutenant General Constantin Ndima. Uyu yari yirukanwe kuri izi nshingano nyuma yo gukoresha imbaraga z'umurengera za gisirikare mu guhosha imyigaragambyo yari yahuje abanyapolitike ndetse n'abanyamadini. Uyu mwuka w'intambara ukomeje gututumba mu mujyi wa Goma watumye ibihugu bitandukanye birimo Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasade zabyo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zisaba abaturage babyo kuhava byihuse mbere yuko iyi ntambara itangira. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye abanyamerika bari muri uyu mujyi wa Goma kuvamo bwangu bitewe n'umutekano waho utizewe bakimukira ahantu hatekanye. Iyi ambasade yabitangaje kwa 24 Mutarama uyu mwaka wa 2025, ivuga ko bitewe n'imirwano y'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23 iri kubera mu nkengero z'umujyi wa Sake, hari ibyago by'uko umutekano w'Igoma wazamba kurushaho. Kuri ubu rero abanyamerika bari mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri rusange basabwe kugenzura niba ibyangombwa byabo by'inzira bigifite agaciro kugira ngo batagorwa no kuhava. Iyi ambasade yaburiye abanyamerika ko nta buryo bwateganyijwe bwo kubafasha kuva muri iyi ntara kuko ngo abahagarariye guverinoma ya Amerika nabo babujijwe kuyigeramo. Iyi ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko basabwe kubahiriza amabwiriza bahawe, bitaba ibyo ibibazo bikazamba kurushaho. Ni mu gihe ariko ku rundi ruhande Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza nayo kuwa 23 Mutarama y'umwaka wa 2025 yasabye Abongereza kuva i Goma kubw'umutekano wabo bitewe n'imirwano yiriwe mu mujyi wa Sake kuva mu gitondo cy'uwo munsi.